Assalamu alaikum, hürmetli tamaşaçılar. Süleyman Stalski rayonu saytın Lezgi gazete ve Kreder haber gazetelerinin bahtiyen abzor gözüçüne. Abzorun adet kan ve bol rayonu saytı kaçın ve haberler başlamıştı. Allah haftada da rayonun administrasyonda munisipal rayonun Nariman Şamsuddin Abdülmutalib olan председатель квас rayonun teritoriyada коммунальные evi amqyar قوات قبنين قلاق سي قيد العلاج ولن مسألة ذكرى سيوشان قلافنا أنا رأي administrasyonda نقلين بشكاري خورين بسليرين نقلاري أبا ريجنالني أوبراتور تير экологика компандин руководитель Альберт Черникова они نقلين بشكاري اشتركنا сайта хабар гузлавел Сулейман Стальский район ден образование ден управление де Дагустан республика ден образование министерство дез заказы бенедалас мухара район дез учебник архтанова санлай аброн qaдар qanitsова дагзурдалай венездя учебник аркелз веброл агда вегзурны цирвелай сузакатай Россия ден федерация ден образование ден хакиндай законда халз qaday бол келз вебур Пулсуздыкат учебник ролди Таминерон Дагуста Республика ден образован ден министерство ден вези фарик Акасова. Ихрим жейсара район ден бюджет ден буртушир саки қуд миллиард манат пул атана. Ида хурет аваданлымышынен, рекер күчаяр, қайда дезгунен, вацейка түкір қубынен, ахалирин шайыш қысанырынен, общественный дараматар еттігінен, вамаса қолақра екедекас күмех гана. Сайта район патал қсан қолақар издуай қихалва мерд урхайрин ва күмек аргузвай карханарин турарни қунва. Дагустан республикаден қилин қасу километрияр экологиден аксиден серхетраваз сардар хурет тухай қолақрикай культурдир маканара школара айылдырын бақшары тухай мәректіркай хурин майштатын кархрин қолақрикайни райондин сайта генш материалар ганва. أهالير ريون دقلي في زواج معركة ركاي تخوز واي ولا خركاي جزواج تيبلر كاي هكني إنسان بركلو كريركاي خبر دار ولين كاردا كريدن خبرار غازيتي تخوز واي ولا خني كدي وبركلو ديا غازيتين بودا نمرة ريون دين أدمنستراسيا ناريمان شمسودينويش عبدالمطلب وان председатель لكوز قنفي ريون دا جوري بجوري معركة ريس حضور بلي ركونين و أبور تخونين أركميتين زاستاندكاي كين واي مقالة دلاي باشتميش جزوا أنا كيزواي وال ألايس ريون بطلقتين ديا سي ريون دين قطقاني سوديس داغوستا دين خالدين شاعر استال سليمانان ويش نخصون سوديس تمام جزوا ريون دا يوبليرين ماركتار تخونين بلان تكورنوا و تستيقارنوا لهنا كاندكي كردين خبرار غازيتا الله تايسا نيابردين وترلا يجنا ريون دين قطقاني سوديسان قرشديس مخصوص روبريكا چخنا أدكوز شزان قوي وترا قد مقالغانا شون رخص وين نمرة روبريكا دكوزغان واي بود مقالة أوا كيروسكي قنال يغيز باشلاميشونكاي قيل لازغان واي مقالة كيز واي وول قنال يغيز أغزوني كديوش نقاني تلقلايسان مارتيز غتوناي تكنيكا أواتشير هابلاي كولاخار لاباتكاريالدي كاسايرالدي إيزواي قنال دين كولاخرال غزاف خريرين أهاليار وكالخوترين زهمتشيار جيلبناي رايون دين تاريخ دا قسم خرين كانسير ورده زود ديني إيوچين باركالوت وارتونا أغزوني كديوشني بتقاني صوبالله سوزاقتاي كومونيزم دين غتفار غزيهتاي قچونا گوند خون واي مقال داي معلوم جزواي وول إيسوس زوديز إرسفسر دين منسترين سويت دين وتسبس دين وبروفسور دين كميتет دين بتا يرو بايداق مجدلا سفر دا غانا قويغزوني تسمجد قويغزوني قنقن داي سرا داغوستان ريسبوبليكا دين سليمان ستالسكي ريون دا الاي ايام دين شهر دين شرطار يردمشون Karalay programadayı Kasım Kral Общественный территория düzmüşün proyekt ümidiyet keçirmişinin serhet ravaz Çuvalda yanı var diz Kasım Kral çeyik atükür kuvurdla güveniz Stal Süleyman'ın Square Park şatalar açıqnay İde kayne gazetta çakı maqalaganwa ana kizvay wol üçi pudaqzur kvadratli metrdin maydan qunvay qısan düzmüşnü vay va tadaraklımışnı vay park gila Kasım Kral'ın veri va muhmanre yalyaday zona diz raqenwa Süleyman Stalski rayonda saxlu dıkas Kemal Ehlirin, Arif Darin, şairin, pisatellerin, sagafunaldi, şpis harsa pataqay qeten paygan ve insanların makanlı huzwa. Rayonda gızaf insanlar yarğar yaşay mehjezwa. Anarani çpin alaqonar, bajaraqlı wal qalurzwa. İçunlar xazwa numrada üçün yeri bini Süleyman Stalski rayonda tir, alay vaqtunda Rusiyadan merkez Moskva şehirde yaşay mehjezwa. ويرتمشون رول مشغول فريدة إبراهيمو دكاي كان واي مقالة اتجلو دي خانوا أنا كيزواي بول فريدة شاعر
писатель, журналист, телевидение передача Тхузвади, Российской Федерации пешекар литераторин ва писательдерин, переводчикрин союзрин член, общественный деятель, урус ва türkçaları лақатнувай ват кітабден автор я. Креден хабарар газетин чуна хазай номерда Баркала дин таж алайбор, район дин сайтай, школаре хабарар, цейк табар, квягзурн цекулайс Россия театр нисия, рубрика рюказганвай материалри, район дин администрациен, вахурерин поселенерин, решенерин и кечка кунва. Гирезон республика да милич аллахасова лизги газетин пудла номер закатмай материалдар алкурел де хвазда. Газетин сифте чина меселер халуни ци мумкин вилер ачухта қилал азганмай мақалда маълум жазвай бол Дағыстан республика дин қинипатан кралин министерство де қояғзуни цемжлайсан қолақти нетин жар қуна ва қояғзуни цеколайс батол везифа яр тайинарна. Республика дин قيل Владимир Васильевне اشتركا مركات المنستر عبد الرشيد محمد وقيد ورول ведомство де общественный قايدة خنين общественный ختصوص вол تأمين بردا يكيب الله خطخنا إذا إنسان قني республика да أردال قزواي هلار سانلاي قشورلا güçlü koşkuda mümkün wol gana hasabaqtun da minister de Kolaq tarih kuzwa kimüller arada yaqudda düzgün riqir Өвлик aqwaznaway kolaqtin asul tarif farhik diumbareta raijna. Дагыстан республикаден qil Владимир Васильев республикаден массовый информацияден тaqatin векил рахлас гүрүш мешкана. Мәрәкәте сәрәхт al-awazada qwayagzurun tsемжла Иисус тафавутлу хайсажерге журналистлив государстводен наградер вахкана. Абрун арада лезги газетен qilin редактор Мехмед Ибрахимовне ава адас Владимир Васильеван тапшырыгден бенедаллас чуқсоғол маълумарна. Лезги газетин чуна хазай номерда Дагыстан республикаден хукуматтен председательден салла заместитель Анатолий Карибован рәхбер бүлікваз махач қалыда санитарий дени эпидемия дис акси халар ва ярар акатон чукун рех кон патол қилет хузва сиренжмар веревер авурдакай Дагыстанен вирдалайны қысан пожарный частыққа көнен конкурстен нетинжар урдакай кваяғзурны цеквиллайсан салла январдилай транспортен тақатрал налога ревенис талуқ законы кутунвай дегишулер қубат хаттамай декайни хабар угузва. Бағри газеттин күнлачин экономикаден меселер хилзала қалу яз кихенвай мақаларен бенендала сазурнава. Ана Сулейман Сталский районик Алатай сосхурин майшатен хилихаи қыса нетинжари кай сөйбестава қилді қычурда. Ана кизбай бол районда Дагыстан республикаден қилен каралай нетинжалу агропромышленный комплекс проект Қояғзурн цуқот қояғзурларны қаллайсара районда хурин майшат вилик тұғын муниципальный комплексный программа ва қояғзурн цепот қояғзурларны қаллайсара Сулейман Сталский районда интенсивный бағмачы вали вилик тұғын муниципальный каралай программа өмірдет кечеремезава. Ида санлай хурин майшатыны бірі қылеркез бағмачы вали вилик тұғынызне күмексава. Мақалада сталдрин бағлар инвестицияның проектіне сәрәтірі аваз бағманчы бол білік тұғызбай паласа қарқырында қолақар қысан тешкілі бол аваз қире тұғызбайды кайны сөйбәсіва. Гав көтачқыдал қайдез қанзава ке Сулейман Сталинский районда тұғызбай мәрекетір кай қарқадыры тұғызбай қолақыры кай кервай мақаларыз лезги газета гехенчика ганва қилді қачырда ихтен мақалияр газета ұругудава. Икса мақалада мұқара қасым қырел райондың телевидение ачухайда иниқ قاديس تمام كونيكاي و قاديس تعلق يا ريون دين كولتور دين دوارستا چخي و گورلو ماركت قني افيدكاي سوبستوا وأغزورني سمجنا يسوس داغستان республика да муниципальный тешкилатлар физический культур дин ва спортный колах виридилайны қысандис тешкилнай тухар конкурс килигуна Сулейман Сталинский район де галиб бол качурдакай Улан сталдерин хурятер отставка давать подполковник Абдул-Латиф Пересмаилова кай ومقرر چپتا یقتنا و ایدان چی کتاب دکای کردن خبرار گازتین ردکسی دا شاعر گناوی امیر بده خلاص قنفی گروش دکای گری خانمان خوره شاعر زمریت جبرائیل و دین خود قدیس تمام خود خلص الله قلی استخوای معرکه تکای کیرمای مقاله رزنی لزگی گازتی چور خزوای نمره دا گهنچکا گانوا اقتا یسوس توارمان وای عالم بری شاعری پساتل ری چپین یوبلیار قید اونا ابرکای بغری گازتا گهش ماتریالار نگانا غلي أوايسني يبلير على دولة لويا يكارش از جزت كلا إلى معلوم جزوا
Anagan ve makalara kazba yol yanvardin vasran yaqrani lezgi khaldin barkalı beklertirsa şumut kasti çep hayiqa rübliyer qaydavuna aktin kısarika sattir viçi yergal isara lezgirin stal Süleyman'ın torunuk galay muzdram teatrlık olaq avur geri khan asmanvan putqani sudis tamam khana yeri bine ağastalırın khuratir jumart kasti saki yaxsul sudis teatrda sahne tükürday peşgar yaz olaqna Lezgi gazetenin numarada yetim eminan şiirday qışun vay hillibaz bol miyirmuna çuru khiyal çandatuna gafar qilaz ken vay alim ve şair Feyzuddin Nagiyevan makaladin akhir ligun quvun va gazetin müjudlaçin tamamilerde qun vay ana kiz vay bol yetim eminan şiirar jüre be jüre kitabra har jüre hatna va ida alimin şairin erda hüjtarni erda khizwa har hikayetini veli ki sarakatay kitabri abur tüküray sifte gafar qeyder ki hacibek ve Nazir Ahmed ve Ahid Ağay ve Galip Sadıkdi Racidin Haydar ve Masbru yetim eminan ilim aradal gıda mümkün olgana havlay yetim eminan ümbürdikay adan şiirehdikay jagiz ve harsa delil şiirin harsa beçaz baha yadigar arya kiz ve Feyzuddin Nagiye ve çi vatan ehliyar harsana rubrika dikaz gazeta çi respublika da yargara şamilsaz ve lezgi khaldin vekilleri kay abru ilim da qolaqda sport qazanması ve gal qoylakay kiz ve çunara khaz ve numarada viçi alay vaqtunda Saratovski oblastda sport riqay treneriz qolaqsa ve qorahvi Edgar Vahidov kay ken ve maqalgan ve ana kiz ve yol lezgi qisi Moskvada ben beyderan torunaq galay dünyada mahşur kolej yavru diplom da qaltarna am sportin maksuta klubda trenerya hasa vaqtunda Edgara Alat Isus Narodni jim disiplinada federatsiyadan sportin ustad bilen derece qaçunin istemişler tamamarna ve xelin aqajun sadla çıkayar quna Lezgi gazeti çonra xazoy numarada metleblu materiallar madniya ve İhtiyum bırakayza ve xürül muxbir Hacı Qaziye ve zahmetin veteran Xedir Xasbulatı ve kay Dağıstan'ın xaldin şair Abdüselim İsmailova Dostulin orderinizi sahip şair Xambeçe Xamedova dikay Российской Федерациясының писательдерінің союзының член Мурат Саида вече яхсун вадисан муддатта Республиканың Milli Библиотекада қолақсывай Секенет Мұсаева декай журналист Мердали Джалилова қайда ярқылай органдардың ветеран ағалар Пулатова кай газеттің политикадан отделдің редактор Нариман Ибрахимова журналист писатель Шамсудин Исаев кай кенвай мақаларын Хагни Бенемша Мехтиевадин Сабина Маметовадин Шахбалаеван Xanbiçe Xametовадин ve Eminat Zairbegevadin literaturdin eserin torar qazjada lahanakanda metleblu materiallar itijlu xabarar gühül şadarda literaturdin eserar ham sayt ham gazetara madneva sarıxonyalı çiz abru kelzavay harsakasten yürühten ihtiyaçlar taminarda inaldıçına Süleyman Stalskerin ve din saytin lezgi gazete ve kırden xabarar gazetenin nubattin buzorgana kütesava ya bakalnay çok soğuk Thank you.